Ko kore peke o hofanga te talafata po kakato whanua malotu kai atamo amo oku ki whahoko te polokalama whamawholanga tono o e whiawhini me he paake Teufaiva pia o ko talitali lele heni ai pule ko eni va spoti ko ia potu ngawe ke ngahe ngawe whaloto whanua ai ko one toto anisi I he whenga marie ko eni te o oange pe ko hi ko e whainga maari e koe ni mau I heni ai koe hiki hono hopoki ko ia ai leine tuleki ko ia pia mehe paake Teufaiva ka te oange pe ki a one toto anisi ke whainga pe mo ane ki whakamatala ke pui toa ko ia e kamata mai ai polokalama ngā ue ko ia I he paake Teufaiva malo e one toto Malo pito pa ko kore ke hufangat pe ngahi tala whakatapu wanga maheni whaoat pia mehe paake Teufaiva kai ata mo ke o atu ha ngahi whamatala o whekawak pia mo ngā welahi koia wa manake whailongai I he ahoni koe paake Teufaiva whoki na e kamata aki hono to hono whakafoou aki hono upgrade marae wainga ai awai pia mo ngahi drainage I lalo I he marae koe ni ne lava ke te hanga fui ai marae I he taimi o ku whema awai ke fui tūnga whoku ia e marae akapulu paake Teufaiva o si recognize ia e māman I he World Rugby o ku I he standard o ku nau whema au ke whahoko ki ai hanga hi international games mana e kamata e he tau kōsi pea whoki ki ha game e ono international I he tauni o ku hanganaka ki ai paake Teufaiva koe taha whoke o whakalakalaka I o apini ko hono whakafo'ou ko ia o athletics running tracks I he paake Teufaiva pea unuhake pea mei he lane fitu o lane hiwa o mita te au kai pe he whoki ki he takai ko ia mita tolu awhe o ku upgrade ko toa ia ki he tuunga o ku wahapureanga pea lava pea mo hangahi whiauhi I he regional ka pe he whoki ki he ngahi whiauhi e whakahoko mai ki he tracks fo o ni Teufaiva I he ahoni wa mana ke whaia no whakaola pe ko no whailonga e kakato ngā awe ko ni ko ngā awe ko ni na e whakahoko he wanoa taha walu pea I he kautaha nuusila ko e Field Drainage Specialist Limited ai na nauhanga o upgrade e treki ko e talu ne treki pea mei he taha hiva walu hiva ke lava o hosi tongani ai mini games I he tau ko ni tatau ben pa mo indoor stadium I atere pea futaulahi apito e trek ko ia pea umai ke wanoa taha walu pea whakaukau ke whai e whenga I he pureanga tonga ke lava te upgrade e treks ko ni na ia ki paraparema I he ngāwe na o senge ngāwe ko ni he wanoa taha iwana e whakatoa ngai na I kai ke fu whawhia maarie ai tuunga koe ai ngāwe koe na whoki mai rewa kautaha koe ne FTS pea mi Nuusila o nao mai o wakai e tuunga koe ai treks I he wanoa taha hiwa me wanoa o whakapapau I oku I kai ke hatuunga whawhia maarie ai ngāwe koe nai whai I he tau kōsi na e lototo ai pe kautaha ko ni ke nau te whok mai ki tongani o I kai ki whalerei pe ngahi e ria koe na e mau kana nau loto ke nau hanga pe o upgrade ko toa ai tracks ko ni Teufaiva aki pe totongi e nau pese te nima na e toe ke oange I he wanoa taha walu ko tui koe fu ofaina e kautaha he ko hui na e to e whakatamaki ai pā e mō ngā whika pe he ki he tsunami pea mui mai pe whokia imba mo e tata afkoia o e whiaroaki he COVID-19 o I kai lawai ke whaihanga au e wanoa uataha, wanoa uoua ka I he tau kōsi na nau whoki mai ai I o katopa o whakahoko ngā awe koe ni pea I he ahoni ko kakato ngā awe pea wea rewe whakaamu e nistanga putu ngā awe spoti ka o mai CEO ke oa to whakahoko ngā spot whakawhare ho nau ngahi api ako taktaha ka nau whakahoko I he paake Teufaiva to hui ke nau lava pe o ngā awe ake facility koe ni pe I he taimi whiauhi koe he ngā sipoti ka pe ke ngā whiauhi I whakatua pureanga nau alu pe o ngā awe ake tracks I he
feitu go whakahauka sporti. O tui peo maha ngoi pe he kau atelita, o ku kehe pe nau training he musie, pe mo nau training i he tracks. Pe ko ia ku rea fia la i he ahoni, pe lava ke kakato ngā awe koe ni, kai hoko mai ngahi hiako ke whakahoko nau sport whakawhare, pe foke sport lahi koe ia whakahoko i me pe mo epeleri ngahi kolisi. Ko tui koe makamaire ko au sia he ahon, pe ko hifoko a piako maalunga ko rea hona, ko nau tolu kunau tau mua whakatu he ako he tauni, ko nau tolu ia kunau kamata hene sport whakawhare i he aho walu pe mo aho hiva koe ia o February. Koe tūkoe tanime, koe hoko mai heni, kono whakatu pureanga ngahi mama, ngahi tawa light, ke lava moha event po uri o whakahoko heni i he pāke Teufaiva. Ko tui ngahi weke si me heni ko kamata ngā aue ke hono whakatu uhila i he pāke Teufaiva, ke lava ngahi wainga o whakahoko heni. Peka pāko ha wainga ulere pehe taimi aho, ka ku alu ke he po uriange, pe ulawa pe ke whakamo ui mai uhila ki ha ngahi wainga pehe. Oku te waki foki i he tauni ke hausi he pāke Teufaiva ha International Games ono, ai au kamata ia i me, i he aho whaa koe a me, whakahoko ai wainga super rugby whakahoko i Tongani, i he waha Moana Pasifika, pe he foki ki Otako, koe Highlanders, ke na wainga heni he pāke Teufaiva. Mui mai foki ai siulai, wainga i karetahi, pe mo Itali, pe he foki ki i karetahi, pe mo Spain, pe koe to e whakahistoria whaketaha wainga i Ankosi, i karetahi, pe mo Queensland Reds i Tongani pe mo he pāke Teufaiva, pe ki Septema o ku wainga i karetahi, pe mo team whawhanua koe a Fisi. Mahalo koe ki tūnga pe mo update i he tainimi he tūnga koe a Teufaiva i he ahoni. Mahalo apit. Malo apito one toto anise ngai whamatala mahu i ka ulawa ki tau wakai ki ai i he houani pero tu o ska toi ko toa pe ngai whamatala mo ngai pui tu a koe e programa ngawe koe na whahoko koe ni ki whalele i koe ni pa ake Teufaiva pe koe a te pe hatu e mea make ki te whetana ki mai ki mua pa ke toki lavat koe wiko whatongia. Malo apito ko mako ki mea si peko whamanate ke hoek pa mo e kakai whanua koe apini koe National Park ai e whanua ko tui o ku mahu inga pito e tau whepopo waki i hono tokanga i ngahi nau ka umai ngahi koloa o ku i he apini o ku whawhiawhia pito ka hirianga ngahi wheau hi Crusader for Christ Lavenga Marie Cup o ke whiawhia la he pot ngāwe he wakai ke hoek ka umai kakai whanua unau tokanga i lere apito apini i he ngahi wainga koe ka tātau te whito ki he tuunga o kuia e malae ua o bege ngahi wainga hoko o ku lava whakahoko ngahi wainga koe a hene o kui kai ke iaha uesia he tuunga koe o kuia e malae toi whiawhia whoki koe big screen koe a TCC unau kaumahe ahoni hono whakaau atu i mo e live stream a TPC ke lava hoek pa mo kakai he ngahi whanua ke hei i mamani o mo mea ton mai ki he pāke Teufaiva pa mo e polokalama u whakahoko tai e hoa koe ni. Malo. Iai ai whamalo ma kehi ki he pule kone wa a sporti koe ai pot ngau ke ngahi ngau e whaloto whanua ai ako o ne toto a nisi i he whengamari e koe ulawa ke whai ai ha whatalatala noa ki he toonga koe koe ai paake Teufaiva mo e toonga koe ni whaprofessionale ko ai paake Teufaiva i he hoani i hanga koe ne wakai koe ki ai mo e ngahi whamatala ko toa pe lawa ke mo mea mai ki ai i he lolotonga ni pe me he paake Teufaiva ko e hopo ki foke ne ngahi ngawe na whalelei pe me he paake Teufaiva i he whiawhini hange pe ko ia ko e wakai ko ni i he lolotonga ni aia o ko ia i pe foke ai wakai ki he tounga ko e tau polokalama aia o ko no pe ko tui pe mahalo e osi pe o ka hiri pe ha half hoa
Aia koe tōnga ia koe ai koe ai tau ngā hei polo kalama. Pea e whahoko atu pe whoki e lea tali hangi pe koe kono tuku atu i he tau polo kalama ko ia o e whiawhini e whahoko atu pe ia e akanesi polo to whawhanoa paunga. Aia koe o ne toto anisi aia tene tataki atu e pono whakatau ke ia to ai polo kalama ko ia o e whiawhini. Ke tau kamata ai ngawe anga mamafu o tau kau mai kia i a koen. Tap ke a whio tua mafi o tau Tonga. Tap ke e hawa Tonga, tuwa wono, o tu i o Tonga. Tahi ni kuina naspau, tuku aho. Tap ke e prinis kalauni o Tonga. Mo whare ha Moimoi. Tap ke ek paremia o Tonga. Ona bol wakawa me liku. Tap ke ek minister o sipoti Lord Vaea. Tap ke CEO reo e potungawe polot paunga. Tap atu ki he kau Palestine. Ono kotoa penga he kau taha spoti. Uma e tau tarikita pure ngā spot hono kotoa pe o kui tongan. Watap ki he hoik whaafe hono kotoa pe ne mau e whaafe ki he o wau. A hono whailonga i kakato o ngā aue ki he athletics, running tracks ai pā ke Teufaiva o ku tau kawa i he hoa koen. Ka tā mua ke tau kamata ki polo kalama, ku whai hono teu ke whakaola ki a ngā aue koen ku tau kau whatahai e he wan. Ke whatulo wat pa mue ngā hiloto whare hono kotoa pe, wat kiai ai live stream, me he pā ke Teufaiva i he hoan. Whawhe e tata ik whaiwhekau. Whaiwhekau reo ne asi. Ke ne angarerei mua. Kai kamata ngā anga ahoni. A ka tau lotu. Pea ki mua e lotu. Whawhe e iwhia e potungau e polisia Tonga. Ke nau o mai haki i whas tau whoou. Pea ka hiri ia. Pea toku whakakato. E whaiwhekau e lotu kamata e ngā anga koen. Malo abitu. Maf. Ko ebe, ko mau tamai whakahewani ai awhion. Ko tua koe talu mei mu ai mu. Ke ihe kamatanga e pepe ai pewa ke ngatanga o mama u mau iai. Ko ebe u mau o mai o whukotu e kamatanga ta o mau iai. Ke kapiteni pia ke mua ai whanonga u mau whai. Ko tua koe na ke ihe ngatanga ta u ko alu. Ko ebe a Fiona, mau whiri koe, ke ihe kamatanga o e tau o mau iai. Hange ebe koe whiri a so siwa, isleri, whaideri haki mautol. Ka ko au moku whare, te u whiri a sihova.
O be mau filia e a fiona. I he o wau mo polokalama mo whakotutu e aho koe. Ke tāki mo mga tuunga koe ngā ue ko i kuna. O atua e whakawhita i ki he a fiona. Mga tuunga peho tauhima e mau mo ui. Mau i kuna e ngahi whatongia o e whonua. Kai umaa e ngahi siasi. I kuna ngahi wike lotu. Mau wau mai ai ki he houa koe. E mau ilo. Koe mau wike lotu. Moe mau lotu. Koe hala whanonga i a whanonga ngata o mau i ai. E ku toka mai a whaingata a me i waha. A mate. A whatuta a maki. Ka koe mau whalala ki he lotu mau ni one a Fiona. O ia e whai ai ai wike lotu ku mau situ a me i ai. Aha koe ni kai ke pūri peunga ke a Fiona. Mau i Teufaiva. I malu malu e whare koe ni. O magatunga koe whakatapu e ngau e koe ni. Ke fia ho mau loto he hoa koe ni. O la koe fia o pene a fia o tupo uon. Kai umai kui ni mo e whare alo. Ke fia ho mau loto he hoa koe ni. Lau maari e pe minister lot Vaea. Ka koe minister sportia. Kai umai si kau tak sport kotoa pe. O mau heni kai umai kau mau lakanga. Mau katoa mai Teufaiva. O mātonga ke whakalangilangi. O e ngau e ko i kuna. Pea whakatapui. Ai ngau e ko lava. Pea mau whakamalo atu ai ke a Fiona. Fio mai si ova ko tangata ai a ko efu. Kai ke mau lava e mau tolu a mea he mama koe. Ai ngau e nima. O whahinga o tangata. O ngau e whahinga tangata e kai ahe ane au. Ka koe fola maoni o ne a Fiona. E kai more pe au hai e whanonga ngau mau iai. O mea pe mau kore ke a Fiona e ngau e ko i kuna. Ke hoko ia, ke langa hake, tare ni te mau whanau. Ke kahau, ka umai lolo tongani pe au mau whakamalo atu ai ke a Fiona. Fio mai ai o wau mau whai. Lotu hake atu koe lotu e kau vai vai. Tu koe whatapoi, ai ngau e koe ni ko i kuna. Pe ngau e koe ni ko lava. Whamalo ai ke pureanga. Ai tokoni ka e umai sipoti. O mātunga pe ko mau hakotopo. O e whonua. Ke tūlo ai ai Teufaiva. Ko e whatongia sipoti. Pe ko mau whakamalo atu ai ke a Fiona. Tatake aki mau tolu e o wau te mau whakahoko e o wan. Whai a me olunga mau tāpuaki. Whai a me olunga mau whamonu ia. Kore katoa ngai mea na sisu karaisko alo. Kako mau whakamoui. Amen. E whaingamare ko ni ko whawhi e si o leo leo e potungawe ke ngahi ngau e whakalotu whanua bea mo e sipoti. Aka nesi polotu whawhanua paunga ke ne whakahoko atua e taritari o e whiawhikoini. Polotu paunga. Ko kore ke u whamarmaro atpe he mua he tala whakatap ka kato wa whake amsia. Kai ata ke u puke whatongia atu. Kono taritari reik mōtoro. Ke ono whailonga e ka kato, ono whafo o athletics, running tracks, ko eno Teufaiva. O tau whawheta e tau ausia e tau whao koe ni. Peo hange pe koe mō mea i hoi pukainga. O kuia i e palani whakalakalaka. Ai sipoti ki tongani. Ai mō mea kotoa ko ngafu e ria lalahi e wha. Whamamafa kia i e tukangai kina spoti tongani. Ai koe uluaki, koe pulelelei, koe ua, koe whakalaka e spoti, koe toru, koe ngahi whaianga sipoti, ka kono whaarewa, e whakalaka ai ngahi whiau spoti. Koe eria koe hono toru, a paran whakalaka ke spoti, ai koe whakalaka e sipoti, o tau kawai hono whaironga i, e awha koloa koe ni.
Whangepo mo mea I o ik mukainga. Ko spoti o te mai paanga hu mai ki ngai family. Pe kai ngatai ka ko spoti. Ko fa ma ruta ia e tau no fo. Mo fia ke ngahi family ko toa pa pe ko tau fonuan. O ngawe va spot coin ai put ngai falot fonua. Ke whapolkalama hano ngawe a ke pāke Teufaiva. Ke whahoko mai ngā spot whale ke pāke wha Teufaiva. Pea o ta ngawe a ke ngahi malai kere kere o nau ngahi api ako. Ai ako e ongo whawhiewhia e ni ke ngahi api ako. Pea pehefo ke ngahi mātua. Alava koen ke whakahoko mai ai ngahi spoti whakakorisi ki paake Teufaiva. Hango mo mea I e ka mata eni e he ako anga maalunga ria hona he aho wālu ma hiva koeni o Februari. Maina gato. Aia oku ekmista e whoke aku motolu kau whawhe whalanglangi motolu mo mea kotoa mai he Ea, o kou tai lo ke fia heni ak motoho no kotoa. Ke tau kau ngā whamooni, ke ngawe koa no klava. Aia o ku opa ke tau ma oha kātoanga fia, he aoni, I e whaka I hono maaka koeni, o polo kalama koeni. Malo au pito, o whātu. Malo apito. Ke whawhalang o ahon. Pe mua ke u puke whangamare ko ni. Ke whawhe e whaituna. Ke whahoko ha mea. I ono whakawa. O whakata athletics, running tracks. Ma e whanua. Lot Vaea. Kore ke uhu whangat. I e tala malu o e whanua pa mo lotu. O a whake atu. He amsi he āga umaa whai whekau. As. Pea kuia i e whia ko hono inga ko e putunga o e polisi. O kuna wiheni ke whakakato. O e lotu i he aho ni. Koe kawenga aho ni kono whaki. O e malae lere. Me he potunga au e koe a paanga. Pe koe ek mi sta te whirusi. Te wet. Ke he potunga au e whalafonua a wia spoti. O ko whia kono hinga koe ta whaki koini o e lere o ngā ua ke tau kutoa. Ka me he waf tawalu, nei whai aha no whalere. O e malae, o te os koini koe, ke he waf e o ngā maa whaa. Teu I e ngāhi lere anga koini, ki ha ngahi tōnga wha ono pōn. Ke lere aki, he ngahi whiauhi koe e Olimpiki ka umaa komunueri, kai pehe ke Pacific Games. Pea kono hui ngai umau I ngai, I wawe me hene te ki nau tolu, o nau whiau, I ngai spoti ko ia I tua pure anga, pea whakaratau, I he malae, pea moe wheitu, o tau, ke oi, ka koe ka ngai wheitu en, o kure kot le rei ai, ke hoko, a ngai whiau ko ni. Aia koe malae le rei eni, kui ta whako ni ki tua, pea pehe whoki ki he malae a ka pulu, I loto marae ka pulu ko Teufaiva. E whai heni pia mo ngai whiau whakorisi. Kai umaa whoki a e
Ta whake moi le rei o whai ake no ngā ue ai lue koe ni. Pea ngā ue ake ni I he tasanok, pui he ni a sikeritai lai, ne tina Vaea, ono I ngā koe whakawhonga I maia, o ta whaki ko ia, o he tasanok, I ngā spoti wawahapureanga. Oko whailonga whakatau ni ko tau te aweni o e malai akapulu, pea ko taha ni ngahi uhinga o ko whai ai hono whalerei kei pongbongia I he tau, hono uhinga kui ai ngahi whiau, ko wahapureanga o whai mai ki hen. Ai Super 12, whai mai ngahi whiau ki hen ni o tau ai I karetahi pea moi Queensland Reds, au mā o takau, pea moi Moana Pacific, mo ngahi wainga ke he pe tolu ai I karetahi o whai mai ki hen kono whakamanatu ia o tau te au. O ko wholau mai whoki e Flying Fijian ki Teufaiva ke whakamanatu e tau te au. Ai ako tahiwa ua whaaen na kamatai whiahu ko ia a Tonga pea mo fish pea kono tau ni te au I he ua afe ma ua whaa pea I whakailonga ia I he pāka Teufaiva. Ko ia he kai ke uto e wholoa ka uto atu hene a whainga maari ke whakaos pea ka takpe ka whaafe ia te ka umamata ka hiri e loto mamaki taimi ko ni ko whaia ki refreshment ni te tau ki takai I loto he ke mahino nai aonga hau mo ka ahi mai pea pehe whoki ke ka wifi ai maha tau ki efi taimi tau whoki mai ki loto ki e whaki aerobics pea tau toku rewa maro apito. Malo apito, o malo ke egni stai po tungawe ke ngahi ngau wharat whanua pe mo e spoti I he whakakoloa o e ngāanga o e akoen. I he whainga maaria ko ni te uwhawhi ki he potungau e polisia Tonga. I whe potungau e polisia Tonga ngā pehe ki he potungau e ke ngahi ngau e wharat whanua. Ke nau o mai e tau special item pea I he taim ta tau pe te nau hanga o hiwa I mai ai fasi I loa I mamani ko e Sweet Caroline o ku wanga maheni hono wha tāhe ngahi stadium lalahi I mamani pia koi a ku nau I tongani he houa koen ke o atu e item ko ia. Kataki hoi ki pa moe kainga tau paspasi I mai e potunga polisia Tonga ka umai potunga e ngahi ngau wharat whanua pia moe Sweet Caroline. Malapit. Hangi pe ko yak mo me mai ki ai ko e ka whahuk whatongia ai potonga e ngahi ngawe whalot whanua te te wat ke nau whari ari ma kehe o e hau wani.
Malapito, Sweet Caroline, sounded by Police, Tonga Police Band and Ministry of Internal Affairs and Sports. Thank you. E whakamare ko ni ko whawhi eknista, Plot Vaea, e ngare rei mua ka e kosiange ki ripine koen, ke hono whailonga, hono whakaata, hono whakaawa e athletics running tracks, ke ngā wea ki he whanua, kai pehe whoki ke ngā hi ako mo ngā hi sport atelita. Koe whenga maari e koe ni, te wata e whawhi whalanglango aho, e ki no pele Vaea, ki hono kosi e koe a ripine. I he lolo tonga ni, ai a koe whawhi whalanglangi ia. E ki no pele Vaea, koe en doto atu koe whaofa ko lava kakato no kosi koe a ripine. Ai a koe whawhi whalanglangi ia koe iki minista e potu ngau ki ngā ngau whaloto whanua. Pea oku ia i pea amanaki e hoko atai pe o kahili eni ke lea whamalo whahoko atai pe e he pule koe ne sipoti ne toka ngai kina koe e sipoti. Ai a ko one toto anisi ki hono whahoko e lea whamalo. Koe whakaola koe ni ai a mea ai eki minista Moimoi atu ki ai e pule leo leo e pot ngawe ke ngawe whaloto whanua. Koe CEO ai Tonga Netball Association. Pea pehe whoki ki he kau whakawhi kotoa pēne kau whataha mai i hono whailonga i ko ia pea mohono hopo ki ko ia o e tuleki. Leine ko ia ko wha lele ai ko ia kau sipoti ai a ko kau spoti atelita. Ai a oko ia e wakai ko uhi kuna ulo tonga whono ngātu i he lolo tonga ni pea ko Moimoi atu peki ai pea moi kau ngawe ko ia ai poto ngawe ki ngawe whaloto whonua. Mahino pea ai ki i hawha o wange ai leine. Taim tatau pe o lolo tonga le atu pea moi ka wifi ko ia kau polisi ka oku lolo tonga lue atu mea taki atu pe e he eki minista potu ngawe ke ngawe whaloto whonua. Ai a oku nau kau whataha tai pe ka koe whakaola ko ia o e tuleki fo o ko ia paake Teufaiva eiki no pele Vaea ka koe whawhi whalanglangi ia o e aho. Oh
koe koe mo mea mai ki ai, lolo tonga mea mai ai whaafe whalanglangi, whafofua ki ha mitanai e wangeau, pea a o mai ki he tepi, aia o ko lolo tonga whanonga mai e pe mo ki nau tolu, koe pulele o le oka o maafo ki ai kau whahoko whatongia ko ia ai potu ngaue ke ngaue whaloto whanua ea o ko mahino pe ai moko lelei ai paake Teufaiva i he lolotongani wakai koe ni i he lolotongani ai a o ko wa o mai eni ki he mita e te au ai mea mai ko ia e ki whalanglangi ka koe whaafe whalanglangi ai aho i he lolo tongani o ko lue fia me mo ki nā tolu i he tuleki fo o koe ni kua hopoki o atu koe tuunga maa whana i aku i ai whaafe whalanglangi i he lolo tongani koe ka wifi ai kau polisi nau whale lea filo mai pe me he ta whaaki pau ke ai wakai ki koe uhi koe fia ka koha fia ai whaafe whalanglangi ko nea o mai ki he tepi i he hawani pea koe tuunga ia koe ku iai i he lolotongani pe foki ki he kau mui mai koe ia i he whaafe whalanglangi i he lolotongani tō atu pea whawhoofa au pito e teu koe ni whahoko wangahi ngā ue ko malawa o whalelei i he ta whaaki koe ni ki ono tokanga i kina i sipoti ai whonua koe tahai ai mā i moa i hono iwi mai koe he kau polisi Tō mui e polokalama aha koen whawhe tatai whewhe kau leo ne whai halotu tāpua ki ai Brex koe ni e whātāia ke ngā wea ke whanua ka pē whoki e kau sport atelita mo e sport for health pēa ke lotu tuku ai pē tāpune pē tau ngā anko ni mo tāpua ki e pē pēa mo e tau ki refreshment e tufa mai e hiriang e ai lotu e whakahoko e whewhekau malawa pitu Taulot dua maf mau tamai whahewani e awhion. Na kei e kamataanga o wau mau iai. Koe ni koe whausingai ni o wau koe ni. Ko whai ahau no whakaata. O e ngau e ko whai matuunga koe hako tupu e whonua. Kai ke pūri pe unga ke awhiona. Ka hatoi e mau heni. Mga tuonga pe koe teu e hako tupu e whonua. Ea ia taimi e hopo ake aia ngai whetu hopo. I he teu mala e kua whai e minista ka e umai pure anga Tonga ki he whonua. Ko ia umauhanga tua e hoa koeni. Ko i kuna e whatongia. Mea be umauhanga atu sihova ki a whiona. E whakatapui, e whamonu ia.
e ngau e kua whai o mga tuonga ke tūloa ko e kahau e whonua me au mau whamalo atua ki hoa whio. Whio mai a he lotu hake atu, ko e lotu e kau efu, ko e lotu e kau vai. Tuku ai ngau e, o hapai hake ke a whiona, ke malu, ke a tauhi, ngā tuonga pe ko ki mau tolu he whanonga ngau mau whai. Te hake aki mau tolu, pe a whai a me olunga mau tāpuaki, whai a me olunga mau whamonu ia, ko re katoa ngai mea ne Kraisi ko alo, ka ko mau whamoi. Me ni pia koe keresi o tau i ko sisu Kraisi, o whai o tua, whio i me lau maari o mua oni oni, no whaa mo ngai alo whahe ngau e ko whakahoko, o ana hiri, kai whai po tai ngata. Amen. Malo apito, whamore more meka to e whaho aski mo tolu. E whakahoko e tau group whodho, i lalo he tracks, kore atu, he kau polisi, ka tak peo maha tau ki whasi, pea to e ngā ke mo ka tak ifo ki he tracks ke whahoko e tau tā whaka lukfua, pea ka hiri pe ia, to e whoki mai pe ki ho mea anga, ngā uerewa e tamai ki ke o atu haki whakamamalo. Katoa pe mo tolu kango. Koe kakatoa i pe whoki ai whamawholanga tonu atu pea mi he paake Teufaiva i he lolotongani. Ange pe koia ko mo mea mai koia ki ai. Aia o ko amanaki ke whahoko ai tā whakakatoa ai eke minista kai o mawho ke pole leo. Pule koe ni ki he wa a koia toka ngai kena sporti. Whataha me kau whaho whatongia e poto ngawe ke ngawe whaloto whonua. Koe kakato e pēa e whahoko whatongia tu me he paake Teufaiva. Whie whafofonga e te pēka o whahu whatongia o e whiawhini. Me he tawhaake o e televisione Tonga. Ko iai a tukuafu te mohenga, Hilda Minoneti, Whinau Fotokawa. Tawhaake le te o Tonga, ko iai a malo e lone. Ko a hala whai koloi malo apita mo mea mai, ka mo mea toa whātou.